koge johar. Inge biki abo ge YouTube channel te ape joto koge sagun daram. Tehing do ale mitang home remedy video agu kate le kana. Da rabang din huyen che situng din abo tara ko janga EDI posah go. Ar adi ge hasua. Ola rege tahen onka tinac gan jinis tege ona bo bes darea bo dela tobe ona murgan bo benawa. Nonde mitang steel bati re baru sunum ling idiaka ona bang tahan khan koidi sunum makan nariyal sunum ho idi dare ape 100 ml baru sunum ar nina maranga mitang candle ling idiaka marang se bang skip kate njel taban pe. Jual kate mitang mehen stand chetan re ona sunum bo urgum nyaga. Njel dareyak kana pe sunum urgum idiana sunum re candle bo ema. No candle do sunum sao low medium flame rege bo metao choa. Candle sunum sao pura puri meta chabaina nitok gas off kate rarik echua abo. Ona sunum khon candle reyak sutam do odok abo. Nongkanak meta marang jaga re urgum dak bo dia. Ona dak re nasena bulung bo em nyaga arbo cek vidawa tina urgum bo saha dareya ina urgum dak do bo dohoya. Ona dak re 10 minit kan janga jabe kate bo dohoya. Dस मिनट kan ma huyen gaya. Nitok do na Janga EDI re Jahan dead skin menaa ona scrubber makan nongkana dhiri te gasa te bo chadawa. Dead skin chada chaba kate janga bes leka bo aruwa ar metang rohor gamcha te na janga reyak da joto bo jot haveda. Ona ran nyel dareyak kana pe rarik kata cek leka nyelok kana nitok do ona Janga EDI re bo lagawa. Nowa ran kam se kam mid hapta gan lagaw lekhan do nowa reyak benefit do pe nyam dareya. Bes leka ran lagaw hui kate socks bo horoga.
तेहኛᱜ वीडियो रे जहाँ बो चेदेना ओना आपे हो यूज वीडियो पे और कमेंट कते लई आले पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब दो आलो पे हिड़िña मा तबे जोहार गे आबो दो आबो गे।